welcome back to Budget by Myra. Assalamualaikum and hi guys. For this yang first time datang dalam YouTube channel Budget by Myra, I am Humaira and you can call me Myra. So guys, hari ini kita akan buat cash stuffing untuk variable expenses, which is untuk variable expenses pada bulan March, income pada dari bulan February. Okay, so variable expenses saya pada bulan ini sangat-sangatlah rendah, iaitu cuma RM375. RM375, dalamnya ada RM375. And ya, mari kita tengok satu-satu dahulu. Okay, RM375. Okay, first thing first ialah food. Guys, sebelum terlambat, saya mau mengucapkan selamat berpuasa kepada semua kawan-kawan Muslim dan juga kepada kawan-kawan yang non-Muslim yang try to berpuasa. Selamat berpuasa. I hope you all semua dalam keadaan sehat sentiasa dan juga diberikan keberkatan di bulan Ramadan yang sangat special ni. So, I shoot this video on 20 of March, which is I sudah pakailah the money yang saya allocate ni, tapi saya just buat visual di sini, tapi saya sudah buat cash flow dalam buku cash flow saya, budgeting saya. So guys, on this raya I don't spend much. Yeah, really. I spend much actually. Saya spend banyak juga. Salah satunya ialah decoration dinding rumah, and I think that's all. Tapi adalah benda yang saya spend, like I spend on drawer. Saya jual saya punya drawer yang kayu tu kan. Siapa ada drawer IKEA tapi not the version of IKEA, bukan original IKEA, tapi dia macam ciplak of IKEA. So, saya jual tu sebab dia sangat banyak mold ya. Sangat banyak kulat. And it's not very not good for my kids punya health. So, I jual the drawer and I got new one. Yang plastik. I hope that bertahan lah. Tapi saya guna my Shopee Pay. Okay, so let's skip about that. Sekarang ni kita mau masukkan RM100 ke dalam food. RM100 ke dalam food. Saya harap on April, saya akan lebih mindful spending. Okay, so my spending is RM100 juga. RM100 juga. Saya akan lebih mindful dari segi food lah, dari segi makanan. Biarlah masak, meneruskan perjuangan memasak setiap hari seperti waktu puasa ni. Waktu puasa ni saya memasak setiap hari, almost every day. Not every day lah, maksud saya almost every day. On this puasa ke-19 ni, baru 2 kali tapau from outside. So self-care, I got RM35. 35. Is it? 1, 2, 3, 4, 5. RM35 dalam self-care. So, yeah. Healthcare, saya sudah klinik. Alhamdulillah, saya sudah klinik hari tu dengan harga 298 something. But I pakai my husband punya card, so I don't spend anything on clinic. Jadi dia RM100. Tapi maybe I will akan beli supplements, calcium supplements. Okay, tapi nanti saya tolak when off video. So kids fun RM40 macam biasa. Maybe tak tahulah mau buat apa. So sedekah saya memang akan transfer siap-siap every day di account yang saya sudah
yang saya mau transfer. So that's all for today. Thank you for watching and I hope you enjoy this video. Kita jumpa di video akan datang. And that's all. Oh, guys, please subscribe my channel, like and comment. Thank you so much. Assalamualaikum. Bye.